ole vau thlani somni pali zirtop ne ani a India Defence News tun truma hian kan ngai thlale dona tun truma hian Rafael M India ina F-18 Super Hornet aya athlan chungchang te le tumtak dan te kan ngai thla ho dona ni kan hriat angin India chuan France atangin in do thlona Rafael fighter somthum paruka leya deal soihlo tak le buar chuar taka eruk na le tham na in phum rukara Rafael somthum paruk chu India ron khal ho vekani to a tun hnai kum ni kalta a India le China boruak so san lai khan Indian Air Force te le India sipai pumpui tan ngei po in rin tok na siam tu ni hial khopin kha Rafael thar khan boruak lian taka nei ani kha India hi miril runget tak puthina ni a mana tangin France ral thuam hi India hian in nga nan takalo mang to a Pakistan hel ho mun ma phin darnan France thlona Mirage 2000 te po lo mang to ani chu wangin France siam in do thlona lo chul nel to tu India pilot tele defense expert te ril rulwa tu chu France siam Rafael thlona tho he ni India le France hian kumsang ni som paruk khan in remna an lo ziak to a he in remna hnuaiah hian Paris chuan Rafael fighter jet somthum paruk cheng veibel chhesing rukman India hnena leiti rem ti a Rafael jet panga batch masaber chu zulani somni paruk sang ni somni khan lo thleng to ani anuwa ron thleng zelin tuna hian ron thleng kim to ni a hriat ani tichuan Rafael an lei hnuwa India chuan combat aircraft lei belama mo ema wangin in do thlona dang an mel le a France siam thau Rafael upgrade fighter Rafael M le US siam F-18 te chu an buk ton ani kha India tuipuya ngei Rafael M le F-18 Super Hornet te hian India ina adu athlan theinan inti siak na an neya tes rang aircraft carrier atanga trum le thlo chuate performance rang buk ton ani hnuwa India chuan US thlona F-18 Super Hornet a in France siam Rafael M chuan thlang ta ani India in Rafael leito kan pilot ten an Belgian to le an khalnal to awangin hetiang ne na operate dan in angle kan pilot te tan po in zir ran pa ngai lo Rafael M chu India mamo chan na ani ta ni kha tichuan Cabinet Committee on Security thutluk na nga ani a Prime Minister Narendra Modi kai hruai Cabinet Committee on Security CCS chuan nimin khan meeting na in Rafael M anti Rafael Marine fighter somni paruk dollar tluk le ding on tam tak sen na tur chu lei an rem ti ta ni in media tenan puang ta ani Indian Navy chuan US F-18 Super Hornet a in French fighter aircraft Rafael Marine chu an du zok thuan soya Rafael Marine leitura rotna CCS ne na thon ani to boka hetiang lei konga India thunei tu sang ber Prime Minister chair na hnuaiah Defense Minister le sipai ho tu lokte sarkar mi poimo te chuan Rafael M chungchang ngai to in leian rem ti ta a somni paruk leini se an ti tarup mai kan sei to angkhan Indian Air Force hian Rafael fighter somthum paruk an nei sa a fleet in angtlang an ni awangin fighter repair le maintenance a po ol samna siam dona Rafael India na lo le to le tuna Rafael M hian in an na za somriat an nei Rafael M India ina alei tur hi Indian Navy te ta tur ani awangin India ramasiam indigenously developed aircraft carrier INS Vikranta da ani dona thudon danin Ministry of Defence chuan contract kim chang takin a siama hengzinga hian performance based logistics portal don hei hian original equipment manufacturer in thona enkol na zong le spare parts supply ten enkol dona The Salt hian INS Vikranta Rafael tan maintenance facility a siam don boka hei baka hian goa a pakhat siam ani don boka company hian naval aviation ground crew te tan zirtir na ape don boka hei baka hian pilot te po training ape don boka ni heng Rafael M fighter te hi India tuipui lama system zong te nen ling vekani dona tuipui chunga tui hnuai long te le in do long te mu chuak thei maritime search radar te po thel don aircraft man hi tarlan na lani lova ma se thu don na chuan IAF version te a in aman hi a hniam don zok ni in an soi
India sarkar chuan open tender hmanga lei ai chuan sarkar le sarkar inrem na hmanga lei an rel ani. Rafael M hi Boeing Super Hornet nen hian India chuan a khai khin na sa hle a. Thudan na chuan tun hnaya India rama joint exercise an naya. Indian Navy brass te chuan Rafael a theina a capability chu an du chan pakhat ani bok ni in an soi. Indian Navy chuan hun reilo te chunga Russian thlona tar to tak MiG-29 ke thlak na tur kong rang an zonga. India chuan aircraft carrier rada tur in do thlona amamo ema wangin helam konga hian man mo taka hmalak ani. 20 engine deck base fighter siam chua tumin ma an lamek. Mase Navy man tur siam chu ani ma in kum engemaw zat ala vei dona. Chu wangin Indian Navy chuan an mamo phuruk nan Rafael M hi leyan tumta ani. Rafael leitur chungchang thupot chattu le sumsang son theitu CCS a hian Defense, Home, Finance le External Affairs Minister te, National Security Advisor te po antel. Rafael M hi French siam engine panhi nei, Delta Wing multi-role combat aircraft ani a. Dassault Aviation Design ho siam ani. Rafael chung ko zinga mi ni in naval variant ani a. Abik takin French Navy te tan aircraft carrier a chetla tura duan ani. Rafael M hi marine ti na ni in hei hian tuipui lama at hei na atar lang. Kumsang ni pakhatat lang zar Rafael M hi versatility, agility le advanced avionics anti. Thunun olsam zamtha le tuan rang thlona khol le thlok bur thataka ni awanga hriat larani. He thlona hi mission rang thok thei tura duan ani ya. Chung zinga chuan boruak indo na lama chungnung air superiority ani nate. Thlona dang beina lambun le dok faida athatna interception thei nate. En thlak le en thli thlai na athafaran recognition sa te. Leilama atho puite pui le thlop ground support te. In-depth strike anti mel maram chung lataka ral do thei ani nate. Indo long run le bei thei anti-ship strike ani nate. Nuclear ral thuam phur thei nuclear deterrence thei na anei na te chu athat na ni in a all-round reuze ka ral thuam po apai bun thei phian. Rafael M fighter jet hian dimension mitlung taka naya. A pian zia hi atok veng viau. A sei zong hi meter som panga point panni pasari a fit zong chuan fit som nga point pakhata ni a. Wingspan chu meter som point pariat bial ni in a fit zong chuan fit som thum panga point pali ani. Asan zong hi meter nga point pathum pali a fit zong chuan fit som pasari le inches nga ani. Aruak ri zong hi kg sing khat zaruk ani a. Performance lama chuan Rafael M hian speed sang bera maximum speed a 1.8 mek ni in chu darkar khata km sang khat zakwa som panni ani. Drop tank pathum da ani chuan km sang thum zasari chuang athlok thaya. Service ceiling po meter sing khat sanga zani somthum panga ani. Chu a fit zong chuan fit sanga ani. He indo thlona hi Senecma M88 turbofan panni manga siam ni in dry truss hi 50 ni in afterburner mangin 75k na pechuak bokani. Rafael M hian ral thuam chi rang a phur thaya. Chung zinga chuan air to air missile Mika le Meteors ang chi te. Air to ground missile Scalp EG le AASM ang chi te apai thaya. Tin anti-ship missile Longkana ang chi hi exocet ang chi te apai tel thei. 30mm Giant 30mm round defa cannon te po vo thei bokani. Aral thuam phur thei chungchang hi chiang le zualin han soi lo te ang. Mika hei hi boruak atanga boruak a hmel maka na air to air beyond visual range anti BVR anti kha mang thaya. Combat le self defense missile te. IR heat seeking le EM active radar homing vani in Mika hi visual range WVR chunga man thayani. Meteor missile hei hi air to air missile mun hlatak kap thayani. Meteor rocket mun hlatak kap thei chu vo ani a. Hetiang rocket hi ramjet engine mang air to air missile EM missile ani. Hammer missile Hammer ti hi highly agile and maneuverable munition extended range ti nani a. Modular rocket mangani. Air to ground precision guided weapon ani ya. Leilam hmel mabeina ani. Scalp missile hei hi mun hlatak kap thei standoff missile ani.
tin AM39 exhaust chu apai thei boka hei hi longka na missile thatak mai ani bok laser guided bomb engzung manga kai khruai thei bom ni in warhead rang pound zanga atanga pound sang ni thlenga rita phur thei tin classic bomb ante athlak top chi thunun le guided ngai lo chi apai tro thei bok Rafael chunga hian silai lian minute khata musang ni zanga phu chuak thei Nexer 30M791 30mm round internal cannon paipon tirani a single le two-seater a poda thei ve ani tin Rafael M leitu ten andu thlan thei ral thuam olsam taka pai thei me ombuka Rafael hian hearts point som pali na in hearts point ti hi ral thuam da na tuna kan soi mek Rafael M big hian hearts point som pathuma nei thung hearts point zinga panga chuan drop tank le heavy ordnance ral thuam rit taka da theya external load capacity pon lama athil phur thei zong hi ton kwa chu apau na zong chuan paun sing ni aya tam ani apui trek hle he thlona ruak ri zong ton som ang hu ral thuama phur thei ti nani a that big na pakhat chu boruaka atui thun chung changa refueling mission hi airspace mun then khata tanker aircraft then khatta na tui thun boi thlak le mun ol sam lo mun lo om taka po tuya thun thei load carrying theina ro pui tak ral thuam tam tak aphur thayo wangin voi khata thlo cho hian Rafael M hian air to ground strike voi ni ati thaya sortie khat chungin air to air attack le interception po ati thei bok arwalin thil engemaw zat ati thaya chu mun hiam tak penetration phase a air to air missile kap chuak thei hetiang khopa tha Rafael M Indian Navy mamo chan na chu India chuan somni paruk lei turin thutluk na siam tarup maya Indian aircraft carrier chakna petu turani dona mason na ro pui takani don bokani